Kwenye maisha haya unahitaji watu wa aina mbili. Aina ya kwanza ni mtu kama Elizabeti ambaye atakutia moyo juu ya kile ulichokibeba, kwamba usiogope, just do it. Unaweza fanya, unaweza ukafanikiwa, anza hii safari, unaweza. Unahitaji mtu wa kukutia moyo na kukupa tumaini ya kwamba inawezekana. Lakini pia kwenye maisha unamhitaji mtu ambaye anaitwa Penina. Kazi ya Penina ni kukufanya usirelax. Kazi ya Penina ni kuondoa kwenye comfort zone. Penina atakufanya ukaombe tena. Penina atakufanya umwamini Mungu tena. Penina atakufanya ufunge na kuomba tena. Na kadiri unavyomkaribia Mungu na kuomba, ndivyo Samueli wako anavyozaliwa. Kwa sababu Samueli ili azaliwe anapatikana kwenye maombi. Samueli anapatikana kwenye maombi. Na kuna watu wengi ambao kwa sababu huna Penina, uko kwenye comfort zone, each and everything unaona okay, lakini mambo makubwa akina Samueli huwa hawazaliwagi kwenye comfort zone, wanazaliwa katikati ya maumivu, katikati ya majeraha. Kwa hiyo kwenye maisha hakikisha una Penina angalau mmoja tu ambaye atakufanya uende ukaombe tena, urudi kwa Mungu ukaombe tena, na kadiri unavyoomba ndivyo unavyotengeneza mazingira. Kwenye maisha haya unahitaji watu wa aina mbili. Aina ya kwanza ni mtu kama Elizabeti ambaye atakutia moyo juu ya kile ulichokibeba, kwamba usiogope, just do it. Unaweza fanya, unaweza ukafanikiwa, anza hii safari, unaweza. Unahitaji mtu wa kukutia moyo na kukupa tumaini ya kwamba inawezekana. Lakini pia kwenye maisha unamhitaji mtu ambaye anaitwa Penina. Kazi ya Penina ni kukufanya usirelax. Kazi ya Penina ni kuondoa kwenye comfort zone. Penina atakufanya ukaombe tena. Penina atakufanya umwamini Mungu tena. Penina atakufanya ufunge na kuomba tena. Na kadiri unavyomkaribia Mungu na kuomba, ndivyo Samueli wako anavyozaliwa. Kwa sababu Samueli ili azaliwe anapatikana kwenye maombi. Samueli anapatikana kwenye maombi. Na kuna watu wengi ambao kwa sababu huna Penina, uko kwenye comfort zone, each and everything unaona okay, lakini mambo makubwa akina Samueli huwa hawazaliwagi kwenye comfort zone, wanazaliwa katikati ya maumivu, katikati ya majeraha. Kwa hiyo kwenye maisha hakikisha una Penina angalau mmoja tu ambaye atakufanya uende ukaombe tena, urudi kwa Mungu ukaombe tena, na kadiri unavyoomba ndivyo unavyotengeneza mazingira